سلاف وريس تماشاوان هيجا د برنامه هلبستي نمردا ام دي ساب هفرنا تماشاوان هيجا ام ايرو جديوانا سيد علي فندكي هناك بيتان هناك مالكان جور بخوينن جه هلبستي وي هناك بخوينن قالك هلبستي وي هنا ام كارم بيجن وكا غوتني بيشيانا وكا بتركيد بيجن عطا سوزو انجي فيجيس فيجيزه بفي رنگي قالك ام كارم بيجن مالكين وي هلبستي وي هنا از دخوازم للسر وان هلبسته خوش کو امکارن ببیجن جبوی جیانا کردی جبوی ادبیاتا کردی جبوی زمان کردی گلکی گرینگن استخوازم چند مالکا جوانا ایرو جوار بخوینم لبری کو ام هلبستی بخوینن ادخوازم دیسا د سریده جیاناوی و بدون اسکرین کرم کن ام هفره گهداری بکن سید علی فندکی د سال 1792 میلادی ده لفندک بوطان هاتیه دنیای فندک نحیا دهیا قضا سیرتیا سيد علي كوري سيد سليمان كوري سيد إبراهيم كوري سيد عمر كوري ملا حسن خطيبة أو ملبط بريا شيخ عبد القادر جيلاني دقهيج إمامي حسن سيد علي زاروكتيا خوال فندكي درباس كريا بيشي لجنبا في خوخونديا بيشترا وكا عادة زمان جفندكي دركتيا وچوية هارونان بيشترا لقند بافي لجمل إسماعيل لكرجوسي لجمل نجم الدين لبشيرية لجمل إبراهيم كوريكي خونديا بشرا سيد علي شوية فرقيني اللي مزقفتا بهلول بك لجم مفتي سيد عبد الرحمن وملا حسن كتشك ولجم ملا يعقوب وملا حميد حفص على خونديا دوان سالان دا درس فقيان دايا درس فارسي لجم حاجي فتاحي هزروي خونديا هر وصا سيد علي جي درساوية فرائيزي داي سيد علي إجازة خوا جي سيد عبد الرحمن ستانديا پشتی کوفگریا فندکی دمکی لجم آپی باوی خوا شیخ حسن فندکی خوندیا و إجازة علمي جويجي ستانديا اف إجازة كوستانديا جهيل حكومته و تحصيل مزن هاتيا قبول كرن و لشكري نكريا سيدا مدتكي الفندكي ملاتيا قند كريا درسا فقيان دايا فتوان فندكي و دردورا وي دمت هم الهيفيا يمانا لسر تكليفة شيخ عبد الله كوري شيخ محمد نوري دير شوي مدتكي لقند سناتية درس دايا فقيان صالة 1927 دا شيخ سيدا جزيري جبو درس دايني وداوتي جمخو كريا لسر دحليك وقند شيخ سيدا بو دمك الدريج درس دايا زاروكين مالا شيخ سيدا وفقين وان لسر خوستن أهل جنبري شيخ سيدا إزنا ودايا شوية جنبري قندكي جزيريا سيدا 25 سالان لجنبري مايا درس دايا وبفتوايا مشغول بويا شيخ سيدا هم إجازة علمية هم جي إجازة خليفتية دايا فندكي خليفة شيخ سيدايا شيخ إبراهيم حقية بصرت جي إجازة خليفتية دايا فندكي سيد علي فندكي چاوك وعلمكي مظن بو وصاص شاعر جيبو قصيدين وين دنافا خلقيدا قالكي بقيمة وقالكي جي بلابونا اف ديوانا ويا زمانه وی گلکی حسانا هر کس جه فهم دکه بپرانی قصیدین وی شیرت و وعزن زمانه وی گلکی شیرین بو گلک جاران صحبت خدا حنک دکرن جدوران خلق دهاتن جم داکو درسکه جبو تبروک البالوی بخوینن سید علی تجاران دل کسی ندهشت هر تن بشاش بو سیکر و دو کچه وی هبون سید علی د سالا 1967 میلادی دا وفات کریا لجزیره لجم تربا شیخ سیدا لتاخا قلی هاتیه دفن کرن لسر ترباوی اف بیتاویا مشهور هاتیه نویسین د دنیای حچی رابه فقیر و شیخ و آغابه جبر ملنی خلاص نابه د شرق و هم د غربه دا گلک برهمین سیدا هنا مخابن بی دیوانا ویا کو نوبهار چاپ کریا برهمي وين دن چاپ نبونا بلي تماشاوان هجام بهفرا جيانا سيد علي فندكي گوهداري كر از دخوازم نها چند مالكان هلبستي وين جدا جوار بخوينم تماشاوان هجا دست بيكي دا امي في بيتاويا مشهور بخوينن اف بيت لسر ترباوي جي هاتين ويزاندن لسر كيلا ترباوي هاتين ويساندن امكارم بيجن مالكك گلكي خوشا گلكي الهفاتيا وقالكي اسكار بيجم كلاسيك جيكو حتى امر دنيا هبيجي قدري في معناها في بيتي ونضانابي او قاسي
ئەدەبیە ئەو قاسی ئەسکارم بێژم قلاسیکە بەردەوامە بڤی شکلی گوتیە دنیای حەچی ڕابێ فەقیر و شێخ و ئاغا بێ ji ber mirinê xilas nabe di şerq û hem di xerbê de temaşevanêje li ser fanîbûna dinyayê û li ser mirinê û li ser em karin bêjin baqîbûna axiretê hatiye nivîsandin moke me got ew xweş ber ku ehlê terîqa nexşî bû dîwana wî de em karin bêjin belkî ji sedî çil pêncih behrê helbestê wî li ser fanîbûna dinyayê ne و ئەم کارم بێژن ژغی نوێ لەسەر عشقی و لەسەر ئەڤینێ لەسەر دۆستانی و لەسەر پەیوەندی و تێکیلی ناوبەر ئەنسانان دەژی نویسانە لێم کارم بێژن بەحرەکە مەزن لەسەر فانیبوونا دنیای هاتنە نویساندن ئەڤژی یەک جوان مالکایە و لەسەر مرنێ هاتیە نویساندن گوتیە دنیای حەچی ڕابێ یەک و وەرێ دنیای دنیای ڕابێ سەرخوا لە دنیای ئەس بێژم بووە لە دێ فەقیر و شێخ و ئاغا بێ یعنی فەقیر و شێخ و ئاغا یان ئینسانی هەم متەبەر بن هەم خۆیێ جهێکی مەزنجی بن ئان فەقیر ئانژی زەنگین بن فەرق ناکێ ji ber mirinê xilas nabe yani ticare ji mirinê xilas bûn nîne ji ber ku insanê ku hatine dinyayê hemî mirine yê berî me ez bêjim bêjin 124,000 pêxember aleyhisselam hatine ser wê erdê ew 124,000 124,000 pêxember hemî jî wefat kirine çûne axiretê çûne aliyê ebedî ji vê jî têfêmê ku ji vir û pê de jî însanê werin miheqiqê wê bimirin ew jî gotiye feqîr û şêx û axa bê ji ber mirinê xilas nabe di şerq û hem di xerbê de yani cihê wî jî mekanê wî jî ne girîng e ferq nake li ku derê miheqiq ew ê bimire ji ber ku ev beyt belkî felsefa jiyana wî jî nîşan daye li ser kêla tirba wî jî li cizîrê li ser tirba wî hatiye nivîsandin ez xwazim carekedî vê beytê bixwînim bi rastî jî hêjayek ku mirov ji ber bike jiyana xwe de jiyana me de jî lazim dibe di dinyayê heçî rabê feqîr û şêx û axa bê ji ber mirinê xilas nabe di şerq û hem di xerbê de dibê nenêre ehlê wextê xwe an jî di hineka dibêjî menêre ehlê wextê xwe dinê bavê ji qelbê xwe bike dûrbên di destê xwe binêre axretê tê de li vê derê dîsa li ser fanîbûna dinyayê û li ser belkî qedrê dinyayê jî hatiye nivîsandin wek hûn jî zanin Bediüzzeman Saîdê Nûrsî an jî Saîdê Kurdî di helbesteke xwe de em karin bêjin belkî wî helbest nenivîsandin di berhemeke xwe de di kîtabeke xwe de li ser dinyayê hala gotiye sê wecihê dinyayê hene yek jê li esmayê îlahiye dinere yani yek jê li navê Xwedê dinere nexşê Xwedê Teala nexşê navê Xwedê Teala ji me re pêşkêş dike yani wextê ku însan li dinyayê dinerin çi ye navê Xwedê Teala wasfê wî em dibînin em qeweta wî qudreta wî ilmê wî em dibînin ji ber ku dinya û kaînat gelekî xweşik û berfireh ji aliyekî ve dibe aliyekî dinyayê li navê Xwedê dinere dibe aliyê dinyayê li heqîqetê dinere aliyekî dinyayê û aliyekî dinyayê jî li fanîbûnê dinere aliyê fanîbûnê çi ye ku însan li vê dinyayê dibe ku em bêjin axireteke xirab an jî Xwedê neke cehennemê bi dest bixe û her tişt li vê dinyayê tê û diçe ev jî aliyê fanîbûnê ye belkî aliyê xirabeyê ne baş e û aliyê dî jî aliyê heqîqetê ye ku însan belkî bi xêra dinyayê axireta xwe qezinc dike bi dest xwe dixe yani wextê ku însanê her ne cinnetê jî miheqiq divê di dinyayê re derbas bibin ev jî cihê îmtîhanê ye ji boî qezincekirina cennetê jî dinya jî ji vî alî ve lazim e îdî li vê derê ez karim bêjim Seyyid Alî ser wê sekiniye gotiye menêre ehlê wextê xwe معلومه di her wextî de di her demê de di her sed salê de însanê xirab hene însanê neqenc hene însanê ku ji rêya Xwedê dûr ketin hene gotiye yani li wan nenere çikû gelek însana gotiye ev qas însan vê neqenciyê dikin hem ecî bikim tişek nabe ji ber vê yekê ev gelekî girîng e divê însan li yê neqenc li yê xirab nenere wextê ku tu li wan binêrî tu jî wekewa herê û li wê dinya jî tu feyda wan nadê te bê menêre ehlê wextê xwe dinê bavê ji qelbê xwe مثلا نقول دنياي صدي صد باوجه لبلا قلتيش قلبي خو باوجه يعني بلاد الدلي مدى عشق ومحبته دنياي نبي لبلا وكيدي نابجن الدنياي نشغلا يعني جيج بوي دنيا خو نخبتن بيغمبر اب نقوتنا عليه السلام وعالم اسلامي جيت تجاره اب نقوتنا لدنيا خو بشغلا بلي بقلب خو بي وغريندن دني باوجه قلبي خو بك دوربين دستي خو ده
بکە دووربین ئانژی دەستی خۆ بلا دەستێتە لە دنیا چاوە بێ وەکە وەکە دووربینێکی بێ دووربین جێک و ئەو تشتاک و جهێ دوور بێتێ دیتن ئەم ژێرت بێژن دووربین ئانژی دووربین بکە دووربین دەستی خوات بە دنیای بکە دووربینێک و بخە دەستی خوا بنێرە ئەخرەتێ تێدا یعنی ئینسان نکاری بۆیە دووربین ئاخرەتێ بنەرێ لێ بۆیە دووربینێ یانژی بۆیە دنیای ئەم دکارن ئەخرەتاخوا قەزنج بکەن بەدەست بخن ji ber vê yekê bi rastî peyveke wecîz e weke gotineke pêşiya ew qasî xweş e dîsa hêjaya ku mirov ji ber bikê ez dixwazim careketî tekrar bikim menêre ehlê wextê xwe dinê bavê ji qelbê xwe bike dûrbîn di destê xwe binêre exretê têda eger dünya temamîle bibit milkê te bêhîle ji xeyrî cawekî şîle ji vî milkî xilas nakî temaşevanîje li vê derê dîsa li ser fanîbûna mal û milkê دنیای هاتیە گوتی ئەگەر دنیا تەمامیلە یعنی دنیا بە هەمی تشتێ خۆڤ بە تەواهی بە هەر تشتێ خۆڤ ببت ملکێتە بێحیلە یعنی ڕەنگێکی بێحیلە تە قەزنج بکەی و دەست بخی یعنی تشخۆر بشغڵی بخەبتێ و ببێتە دنیا هەمیژی بێتە ji غەیری جاوەکیشی لە لێ دەرێ جاو قماشەش بۆی ئەم کارم بێژن کەفەنج بۆی قماشێ کەفەنج بۆی جاپونێ کول کەفەن دکن کول ئینسانە دکن گوتی ji غەیری جاوەکیشی لە ji vî milkê xilas nakî yani tiştekî bi xwe re nabe wê dînaya belkî di heqîqetê de ew caw jî naçê wê dînaya ji ber ku ew jî dirizê di tirbê de di qebrê de ew jî dirizê yani ew caw jî derbasî axirêtê nabe bi insana re yani însanekî ku li vê derê xwediyê nîvê dinyayê bê an jî xwediyê em bêjin bi hezaran pere û em bêjî heywan û rez û pez jî bê و یەکی فەقیری و نان نەبێ بخۆێژی وەختێک و مرن لێ دنیای وەکە هەفتوونە چ ژوار هەیە تەنێ عملێ وا هەیە یەک وا خلاص بکێ و باژی ژنەتی ئاژی خودێنەکەی و باێژێ جەهنەمێ یعنی عملی ئینسان پێوە تشتێک بەلکی بێرە ناچێ ئەوژی ئەم کارم بێژن بیتەکە و خۆشە ڕاستی کو لازمە ئینسان ژبەر بکن ئەس خوازم جارەکەدی بێ بخوێنم ئەگەر دنیا تەمامی لە ببت ملکێتە بێحیلە ji غەیری جاوەکیشی لە ژوی ملکی خلاص ناکی تەماشەوانێجا دیساژ هەلبەستەکەوی بیتەکە خۆش دیسا ئاینی لەسەر دنیای دبێژێ بکە میسال دە عەقلێدا وەکی خانە دەڤێرێدا تو ئێواری بچی تێدا سبێ ڕابێ توژێ بارکی بەرێ تەماشەوانێژە دیسا ڕەوشا دنیای بڕاستیژی برەنگێکی خۆشک ئەشکەرتکێ برەنگێکی فەسیح و ئەدەبی هونزانن و پێغەمبەر عەلەیهی سەلاتو وسەلام دنیارە ڤیرەنگی بەلکی تاسویر کردیە گوتیە دنیا چییە وەکەکو ئینسانێک درێکەکێ دەدەچێ و لەبەر سەهادارەکێ قەدەرەکی دەسەکنێ بهێنا خۆڤەتکێ ئەس بێژم 5 دقه 10 دقه نیم ساعتێ لەبەر سەهادارەکێ سەکنێ درونێ دنیاژی عینی وەکەوێ سەهادارێ وەکەوێ دارەیەک و ئینسان دەبێ رێویتیا وێریویتیە کە گەلێکی درێژە بەلکی بە 1000 ساڵان بەلکی بهتر ژی وێ داوام بکێ ئیدی ئەم بێژن بەلکی عالەما ڕوحان تێ زکێ جیاخۆ زکێ جیاخۆ تێ دنیای وش دنیای چێ قەبرێ وش قەبرێ دچێ ئاخرەتێ و جەنەت ئاژی جەهەنەم حتا ئەبەدیەتێ رێویتیەکە گەلێکی ڕاستی دوو درێژە دبێ رێویتیا دنیایژی وەکە کوچاوە ئینسانێک لەبەر سەهەکە دارێ 5 دقات سەکنێ دریاخۆدا ئەوژی عینی وەکەوەیە بڕاستیژی برەنگێکی خۆشک لێ دەرێ دنیا شباندیە خانەکێ بەرێوختێک و بازرگان و تجار دچوونە دەرێ دوور دریاوادە خان هەبوون لێ دەرێ تجار دسەکەنین ئێوارە حیوانە خۆگرێ دەدان وێ دە خوارن و درازان و سبهێ دەوام دەکردن لێ دەرێژی دنیا شباندیە خانەکێ و ڤیرەنگی گوتی خوازم جارکە دیڤێ مالکێ بخوێنم بکە میسال دە عەقلێدا وەکی خانە دەڤێرێدا تو ئێواری بچی تێدا سوبێ ڕابێت ژێ بارکی بەێ تەماشەوان هێژا ئەم مالکەکە دی بخوێنن ئەڤژی دیسا ئەم کارم بێژن سەر فانیبوونا دنیایە ئەوژی بڕاستیژی پەیوەکە زێدە وەجیزە زێدە فەسیحە بڤی شەکلی دبێژی مەکە خانی ئەڤێ خانێ بنێرە حالێ دەورانێ محەممەد مستەفا کانێ هەماقەت ئەم درێژ ناکی بەێ تەماشەوان هێژا دیسا ئەو فانیبوونا دنیای بڕاستی برەنگێکی ئەدەبی ئانیە زمان ئیدی گوتیە چێ گوتیە مەکە خانی ئەڤێ خانێ vê xanê ev dîsa dinya weke xanekê dibîne û bişxware neke xanî xware neke xaniyekê weke edebî vî rengî lê nenêre binêre halê dewranê yani bêje xwedê ku til dinyayê li dewranê temaşe bike tê heqîqetê bibîne û çe û Muhammed Mustafa kanê
ji بۆی پێخەمبەری ما عەلەیهی سەلاتو وەسەلام ڕەسوولە ئەکرەم گوتیە محەممەد مستەفاکان ینی ئەو پێخەمبەرێک و عەلەیهی سەلاتو وەسەلام کو خودی تەعالا گوتیە مش سەر خاتری وی من کائینات و دنیا ئاوا ئەو ژی مریە یعنی پشتی کو ئەو بمرێ ئیدی کەسێکی کولڤێ دنیای بکاربێ بمینێ قەی نینە ئیدی ji ber wê yekê gotiye Muhammed Mustefakânî hema qet em dirêj nakî yanî ji piştî vê re gotiye nehewcê îdî tu hinek îzahata bike hinek tişta bi mane bike ew qasî eşkere ye berê temaşevanê je vê beyta xweş ez dixwazim dîsa tekrar bikim meke xanî evê xanê binê rihalê dewranê Muhammed Mustefakânî hema qet em dirêj nakî berê temaşevanê je dîsa beytek li ser dinyayê tarîfa dinyayê rastî dîsa bi rengekî edebî bi rengekî fesih تعریف کردیە گوتیە دنێ ئەڤرەنگ و ئەف تەرزە ژنێک بێسۆز و بێ عەرزە گەلک بەرداناوێ فەرزە تو بێ عەقلی خۆشێ ناکی بەرێ تەماشەوانیژە دیسا گوتیە چێ گوتیە دنێ ئەڤرەنگ و ئەف تەرزە دنێ تشتێکی هالویە تشتێکی وهایە چییە بێ ژنێک بێسۆز و بێ عەرزە وەکەکو حەشا ژنەکە نەقەنج بێ و ئەم بێژن پەیوێ فێم ناکە شتەغا لێژە ئاخەفتنە فێم ناکێ و بێ عەرزە بەلاخۆ ناوەکێ ئەم بێژن ناسەکنی گوتیە چییە یە ژنەکە ولۆ چاوت بێ بەردانای فەرزە بێ دنیاژی بێ گەلک بەرداناوێ فەرزە تو بێ عاقلی خۆشێ ناکی دەبێ ئەو ئینسانێک و خۆش دنیای نەکێ ئینسانێکی بێعاقلە لێلوێ درێدی ساستخوازم وێ بێژم یان نایوێ معنێک و بێژە هەرە سەری چیایەکی بکە بە شکەفتەکێدا و دنیا خۆ دوور بکە تا علاقەی خۆ پێرە نینە نەبێ معنێ بۆکە مەدبەرین هاجی گوت بەلکی سێ وەجهێ دنیای هەنا یەک ناوێن خودی تەعالا ئەسمای ئیلاهیەت نەرێ یەک فانی بوونێت نەرێ و یەکژی ئەم کارم بێژن لە حقیقەتێ نەرێ و ئەخرەتاخوا ئینسان بدەست دەخن نەکو یان ئینسان بەلکی دنیا هەمی باوێژێ بەلکیش قەلبێ خوا لازمە باوێژێ لێ ژغەی نیوێ دژ دنیای چ لازمە چ خابات لازمە کوێنە بکەیش بەرکو پێخەمبەر عەلەیهی سەلاتو وەسەلام ji بۆ me rêberî herî mezin و herî bi qîmete ji wî pêve rêberê me em karin bêjin nînin yanî ji wî mestir ji wî pêşdetir ti kes nîne alim belê alim û sehebe jî ji me re rêberin lê belê yê pêşî pêxemberê me عەلەیهی سەلاتو وەسەلام û ew bi xwe jî di nav dinyayê de weke belkî însanekî normal jiyana xwe derbas kiriye ew bi xwe jî ticaret kiriye bazirganî kiriye belkî ez bêjim dîsa zewiciye û zarokê wî çêbûne û di nav insana de maye û ji wara rêbertî kiriye û çûye şer çûye cengê yanî aynî weke insana xwariye ve xwariye yanî xweş dinyayê qut nekiriye xweş dinya dû nekir lê belê ew eşqa dinyayê nexistiye qelbê xwe de li vê dirê jî li ser wê dibêjim dixwazim dîsa bibêjim vê beytê dinê evreng û ev terza jinek bêsoz û bêerze gelek berdana wê ferza tu bêaqlî xwe jê nakî berê temaşevan hêja em ên hajî di beytê dî bixwînin û em ê rastî bername xwe xilas bikin wextê me hindik ma ev jî em karin bêjin di beytê rastî jî vecîzin hêjanek û insan ji ber bikî û wana jiyana xwe de jî bike weke distûr qaîde berê temaşevan hêja bi vî rengî gotiye sêda hêja gotiye Elî sehket wezê xwe nebe meğrûr bi lefzê xwe neke tiştê neterzê xwe ji rûh û şaşê fihêt nakî belê temaşevan hêja li vê dirê gotiye Elî sehket wezê xwe Elî weke zanin Sêd Elî Findikiye rehma Xwedê lê bê ku em bêjin berî me bi belkî 45 salekê wefat kiriye berî niha li vê dirê mexlasa xwe bikaraniye û ji xwe re dibêje dibe Elî sehket wezê xwe dibe yanê tiva wezat kê lê belê bila di guhêtere jî herin tijî guhêdarî bike weke ku bedî zaman xwe jî xwedê ku kitabê xwe dinivîsê dibêje ez pêşî ve wez û nesîheta ji nefsa xwe re dikim û insanê ku ihtiyaca we heye bila ew jî guhêdarî bikin sêda li vir jî ew jî dibêje ez xwe re pêşî dibêjin belkî dibe Elî sehket wezê xwe nebe meğrûr bi lefzê xwe yanî dibe tiva peyvê xweşik ve helbestê xweşik tu dinivîsê lê bi wana meğrûr nebe yani kibir bila ptere çêne bê çikû ev jî kibir weke şirkê hatiye dîtin ev jî tiştekî xirab e insanê ku bêjin di rêya Xwedê û rêya pêxember de bê insanê ku berê wî li axretê bê nel dinyayê bê gelek meğrûr nebe kibir pêre çê nebe bê nebe meğrûr bi lefzê xwe neke tiştê neterzê xwe bê tiştê îşête jî bin tevlî nebe ji rûh û şaşê fihêt nakî dibêje erha te heye û şaşka te heye maqî tu ji wa jî fihêt nakî ew jî rastî di nav milatê me de weke bûêjekê ye weke em bêjin belkî gotineke pêşiyan e wextê ku insanek tişekî xirab dike em bêjin ma tu ji rûh û şaşka xwe fêt nake an jî tu ji riha xwe ya spî fêt nake
یعنی گەرێک ئینسان بەلکی ji derdora xwe û ji şeklê xwe ji ber wê yekê çêtir guh bide xwe ew insanek ku rihê berdê û şaşkê dêne serê serê xwe yani ew diriya Xwedê de ye ji ber wê yekê divê qed bala xwe bidê tevgerê xwe û hereketê xirab nekê dibê çik û gotin tenê nabê divê fiîla te xuya bê dikim nakim tu çê nabê ez ê beskim tu bes nakî temaşevanê vê derê dîsa ji xwe re dibêje Sêda Hêja dibê çik û gotin tenê nabê yani insanek çi qas peyvê xweş bibêje helbestên weke incî mercan û lûlûya birijênê û bikêrêz lêbelê xwetê ku te fiîlayê nebe hereketê nebin xwetê ku te îbadetê wî an jî te emelê wî tu nebe bi gotinê û bi axaftinê bi iştegaliyê ti kes nagihê cinnetê weke ku dibe bixweziya ti kes nagihê keziya ev jî wilo ye yanî tenê bi gotinê çê nabe û pêşî ji xwe re pişt re jî ji me re dibêje temaşevanê ez dixwazim dîsa vê beyta dawî tekrar bikim û bername xwe xilas bikim dibê çik û gotin tenê nabê divê fiîla te xuya bê dikim nakim tu çê nabê ez ê beskim tu bes nakî belê temaşevanê hêja îro jî em gihane dawiya helbestê nemir heta bernameyeke dî bimînit xêr û xweşiyê de niha bi xatirê we